Pridružite nam se na humanitarnoj večeri za Kristinu Vesić iz Stublina. Utorak 17. juna od 19 časova u svečanoj sali restorana Rubin u Obrenovcu. Veče koje spaja ljude, emociju i muziku u jedinstvenom cilju. Uz orkestar Borka Radivojevića i neki od najpoznatijih imena domaće scene, kao što su Darko Lazić, Jelena Kostov, Jelena Gerbec, Peđa Vujić, Olivera Čonkić i Filip Bulatović, Srećko Krečar, Marina Bogdanović, Vanja Lakatoš i Stefan Kosmajac. Ulaznica simboličnih 4000 dinara, dok je piće besplatno. Sav prihod namenjen je za pomoć Kristini Vesić. Pokažimo humanost, budimo deo večeri koja menja živote. Vidimo se 17. juna. Humanitarno veče u Rubinu.